Oma kaham ke nai ne bidi Nokha saka o tam jani tor sep ma hai guguri engi jongo do. Abono angke wana mani ta mong ka nai chinyang o sim da nai bunyo sang ne bunyi yang bo engi jong pu kisana ro Nokha ne bela. Laithane 28 me salmari sanjao kozok saka aba Nokha sako Kwbangma lukuno light Kwbangma loriwe light to line ke thangmarok Nukha te baksa keba light guri tomarobo Nukha hani salai toma Nukjak te ako kubuno Nokha saka light guri tomani amo sungbahnya Nukha abage Kwbangma luko Kwbangma kono salakya baksa keba program angmani light hani saka or baksa keba satellite ni power light chingkana hani bo samani Nukha sudo amsuk simya India bai Pakistan ni khasaro je war angma tarti keba khorcha sukda drone rohore tongma kala kya hane jatra jat kok salai tomani bo Nukha phiaba chinetra baitulte munai song jeng tini kobai kok sane aro mungsa wana jane eba kirna ko kore tangi hinba Nokha saka je light guri tomani abo satellite chi aw nor kumni khanaka light ne 28 me salmari horo Nokha saka je light Kwbangma guri woi lori toma nukmani amo satellite guri tungu phadinga light jorani sanda jora satellite chini Triprawo Nukjaman Kogno full explain Kayi. Sebai Shukrowi, Sana Sigan Norosenka. Light Tanzak 28 May Salmari Sanjao Kusuk Saka Jungja Light Power No Hormone Rizonica Apro Starlink ni satellite boat total Sadesta Kata launch Kajaka or satellite ni Sarzuma Olo Nokha saka Eba Kusuk Saka Bono Kwbangma Keno Light Guri Tomani Nukjana Ebake Line to Line K. Light Shumani Nukjana Take 28 May Salmarin Sandazoro Kusuk Saka Jung Light Numani Abokuno program Kami Light Power Ya Amo satellite ni power light che Kusuk Saka Jung Nukhoro Hypno Jung Haxal Tongtote Nukha Hankai program Kami Light Power Kahe Nukhor Tongu Abose Manko Tebapano Baksa Boro Hankai Amonobo Mwtai Ne Kolomne Kolomine Tongko But Amokono Mwtai Abakasha satellite Engkai Mano Starlink ni je Sadasta satellite Kata launch Kamani Amopono Sini Yang Notice the Limini Jung Nokhana Hani Jung Kakalo and our largest sali 28 May Salmari Sanjano ISS eba International Space Station satellite bo chini Tripurani Bishing Tino Thangmani update jeng saimaka abo horni at 28 pm kaherogo 1 minute in se Kwbangma joratino satellite Nukjak tomani Nokha North Nisimi West Bukhago Thang tomani te awake confirm update no 28 May Salmari Sanjani at 28 pm ISS eba International Space Station satellite 1 minute in se Kwbang chini Tripura Nukjak North Nisimi West Bukhago Thangi tomani henka laje horzora jeng je nokmani amophano engkemano ISS eba ke International Space Station satellite pano engkhana hani jeng khakhalu tebhono jengle akono sanai kosuk sai je light guri tomani eba light cholewi Nuk Hormani our satellite Amonka Kasha update Padinka Sentapchini next update bo all video saga Sai Mantane about Sairona Latine Salkisa Sigango Buba Grabai CM Purachandra Zomatia Gumuti DM Torit Kanti Sakmani Aro Malene Thampro DM Torit Kanti Sakma Kiavan Sagnanya Ignore Kala Lachimuri Horka Abaki Kwbangma Luko DM Torit Kanti Sakmano Kahambo Saka or Hamia was Halak Tomni Nukjak Piaba Kubikok Sanatange Gumotini DM Torit Kanti Sakma Kubunya Chini Bubakarano Saknanya Lachimuri Manino Kalajaku Single Baki Hinba Norok Display 9 Lachangsa 10 April Salmari Bubakras Kampula Torit Kanti Sakmano WhatsApp the message Kalakya Ang Maharaja say Nung online tonke respond to Disney Yakolo DM Torit Kanti Sakma wo reply ka Angolo text kaina tabu istati kasha guest house meeting khai tongu hne azra Bubakra saka doa ko kuno problem kare phir inke call khaji hne Bubakra amakai samolokina Torit Kanti Sakma mungsa message bo khalia call bo khalia azra yang Bubakra henka ba nasingi tongka bufar call khana message khane hne but jora line tonga Torit Kanti Sakma ni bakate mungsa respond man liya Bubakra next 13 April salmari Bubakra tesha message khakya Tini by Tintin Jora Light Tonka Tabubo Ang Nashingzak Hane. Piaba Abani Olapano DM Torit Kanti Sakma Mungsa Respondia. Next, many Twitter Kupuba Kratesha Meshes Kakya 3 weeks Evake Tin Sabta Jora Light Tonka Ang Barbar Nono Call Bokaitongu Nengtangi Mungsa Respondia Hane. Yang Bubakra Barbar Torit Kanti Sakmana WhatsApp te message collect call of Bokakya. Hypano DM Torit Kanti Sakma Mungsa Kersaka respond Pano Relia. Abuni Yakulapano many soteric Salmari Bubakra Tesha WhatsApp te call Kakya. Hypano DM Torit Kanti Sakma response Relia. In Kitabu Noro Sajidi. Bubakra Amsake Pono Barbar message Kayo Barbar call Kayu. DM Torit Kanti Sakmani behavior bomte Norpo Nuguno Saiman Kana.
Amsike nor bubakrani personal tax khaimani nor photo phonoge joto detail riwe explain khaima olafano baksa borok tabubo bubakrana hamia saya hne salane dongku inke tabuk joto chini video na tren dara baitol te mona shen dorong sajiri khorsa borok bonamse April nisme bar call khay message khay bomungsa response riya inkai abake hono last baitol he bubakra DM torit kanti sakmani aro direct malanya bothangka hai message khaimani bo reply riya call khaimani bo respond riya kaba buskang thani malanya mathang chine bele mas kacha jora romi call khaimani inkai abo thangmani bo bubakrani sayang khaja lokoro ajaga tamu wansuk kaham ke bakha wansuk comment ke sari te o video na sajna share khadi joto 3% lokono kam hame nugai shiu shamantung hambai